ntawe uvumira itararenga ngo kandi agatinze kazazana amenyo ya ruguru. Martin Fayulu arasobanura ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari mu gakino ka M23 ndetse kandi gagomba kugakina mpaka agatsinze. Ese arashaka gusobanura iki? Ibi ko bije nyuma yuko bikomeje kuvugwa ko ingabo za SADC zaba zamaze kugera mu mujyi wa Goma ndetse impuguke ndetse n'inzobere mu ntambara bakaba bamaze kururuka indege. Ibi bikaba bikomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse bakaba bamaze kuvugana n'abanyamakuru bakavuga ikibagenza ndetse n'icyo baje gukora ndetse n'icyo bagomba gukemura mu minota ya mbere ndetse no mu minsi ya mbere yabo y'urugamba. Ariko nanone ndi nako Perezida wa Angola João Lourenço warushinzwe guhuza M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze kuvuga ko noneho ikibazo cya M23 gikomeje gukara ndetse kandi gikomeje kuzamura urwego. Yavuze ko ngibyo abantu bakwitega muri iyi ntambara, ngiyi ntambara ishobora kuzamara imyaka n'imyaka kugira ngo irangire umunsi umwe cyangwa se igihe gito nk'uko batangiye babyiyumvisha. Ngamaze igihe kinini agirana ibiganiro mu buryo bw'umuhezo ndetse mu buryo bw'ibanga n'abarwanyi ba M23 ngo ariko yatangajwe n'ibyo yumvishe ndetse n'ibyo yabumvanye. Yumva koko intambara ishobora kutazahagarara vuba nk'uko byitezwe n'abaturage batandukanye. Martin Fayulu nawe niyoheroheye Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bivugwa ko uyu mugabo ashobora n'ubundi gutera ipine amatora, dore ko akomeje kuvuga ko byanga byakunda intambara ya M23 ikivu y'amajyaruguru igihe cyose itari yabona amahoro, amatora atazaba kandi ngo atazigera tuza gushaka ubufasha n'ibindi bikorwa byose byamufasha kugira ngo intambara ayishyireho akadomo. Turwaye ikaze ku makuru n'umutekano na diplomasi n'ibigenda bigaruka ku bitangazamakuru bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rebe hepfo y'amazu kandi subscribe cyo turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Martin Fayulu, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yashinje Perezida Felix Tshisekedi kuba ari mu gakino ka M23 ariko ngo akaba akomeje kuyobya uburari no kujijisha abanyekongo ku mugaragaro. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ejo kuwa 2 Werurwe 2023 kivuga ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu usanzwe ari umuhuzabikorwa w'impuzamashyaka Lamuka avuga ko Perezida Tshisekedi ahora mu gakino ko kohereza abajenerali barenga 20 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashaka kugaragariza abanyekongo ko ari kurwanya M23 yivuye inyuma, nyamara ngo siko bimeze kuko aba ari gukina icyo yise ikinamico. Ati Tshisekedi asa n'uri gukina ikinamico agamije kuyobya uburari no kurangaza abanyekongo. Yohereje abajenerali barenga 20 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya icyo yise ubushotoranyi bw'abanyamahanga. Arabeshya uyu mukino nawe awurimo. Yakomeje avuga ko kuwa 18 Kamena 2021 etat de siège ubuyobozi bwa gisirikare bwasimbuye bwa gisivili imaze amezi 3 itangijwe mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Akayabo k'amadolari ya Amerika agera kuri miliyoni 74 yagombaga gukoreshwa muri operasiyo za gisirikare 68% byayo yayobejwe na etat major ya FARDC ikinshasa ku kagambane ka Perezida Tshisekedi. Ati intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu cyacu igomba kureka gukomeza kuba business ya Tshisekedi. Martin Fayulu avuga ko muri Kamena 2021 Perezida Tshisekedi yabeshye ku bushake ubwo yavugaga ko mu gace ka Beni hoherejwe abasirikare bagera kuri 21,000 bari mu bikorwa byo guhashya imitwe yitwaje intwaro, nyamara ngo byaje kugaragara ko abasirikare bari muri izo operasiyo bari 1/3 cyabo yari yatangaje. Martin Fayulu asanga kuba Perezida Tshisekedi azi umwanzi wamuteye ariko akanga gucana umubano nawe burundu, afunga imipaka yose cyangwa se ngo yihimure nawe umugabeho ibitero nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari ikimenyetso cy'uko umukino wa M23 awurimo. Yongeye ko Perezida Tshisekedi ari umufatanyabikorwa ukomeye wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse ko ari we wamufashije kwinjiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Martin Fayulu yakunze kenshi gushinja Perezida Tshisekedi ubugambanyi no gukorana na bamwe mu bihugu byo mu karere birimo u Rwanda na Uganda kugira ngo umugambi wa balkanization ushyirwe mu bikorwa ndetse kandi kugira ngo n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeze igume mu ntambara z'urudaca. Ibi kandi bikomeje kugarukwaho mu gihe